Yeshentu wana sonyo bayasbiza bayasyaleza wentu wana sonyo Yeshentu wana sonyo bayasbiza bayasyaleza wentu wana sonyo Yeshentu wana sonyo bayasbiza bayasyaleza wentu wana sonyo Mto kichiminzi imbi sothanika ihlo sothanika nyo Mto kichiminzi imbi sothanika ihlo sothanika nyo Yeshentu wana sonyo bayasbiza bayasyaleza wentu wana sonyo Unjalo wethu sanibona abavukele emakhaya ngiyanibingelela nani niyabona ke la kumnandi kudelile inzuzo media ke le nginiphathela inkunzi inkakha ngizobabingelela obaba bechaze bezethule besitshela ukuthi nje bahlangene la sihlangene ngani sotho Ushini ukhala ngemani jukebox mantombazana ecofa mntwana ilahlile impathe sowethu angihambi ngiyavaya ngilale ngiyagidla ngihle ngiyagawula ngana ngishele ngiyadate umqoqedle eminye imqoqo lo umencemence zayimunce zayimanzi sangikhuluma nawe umuncuki babonke abangidinayo usihlalo samavaka ngobe samashinga siyashesha ukufa umuntu ongalifuna uchuku ngithenga abamba inja yakhe December 25 bayadela bangenacala Ngizalo mashabalala mina ubaba number 4 lapho Lundi kwagqikazi kwandoda kayihleka ngalema uthanda imizi emibili kwasho ukuthandayo kunjalo baba Mgube wala ke sabenze hlaphezulu njengemvula eyika umfoko kaMgube yimina wathi ngubhlebe ntombi abushola ukuthi bayingephetha hlobo igugela emgwaqweni njengeThayile Lemon kusenza hansi njalo bereka amaphumulo phezulu eshaya moya la ngiphuma khona ematimatolo kaJojingwe kumahlathi isigodi ngifuna ukungazi into angeza amashinga ngizalwa igula lamasa sigcona umlazi emsama kwaba kwamanga mafohlo bezinja namakati makholo thandazana ngisathanda safikile tondrozela phelezela bezilweni nonke ongahle umuntu bengahle umuntu ngawuselo yimi yebo emtshazwe kabantu usiluma yemani kunzena amandla entanyeni weyikanini udingeni ishayisa ndoda ndale ngangoyisa ubheka meva maqede kuqathake lo mpahla yebo ehlephu madliwa izinja zakonkabeni ubaba ke lo nduku zempo zala mina ngiphuma khona le kwantaba ikhala amanzi kamaphumulo shwi mantombazana Wathi kwaphinda kwenzeka kwena amathanda kwenzela mina ngugogo omdala ohlala endlini ugogo ukhelini wathi hana na hakwasha amanda yathi bala zonke eshiyalo mbe umashi niyahlupha ngoba nezinqe phezulu ukuba iphansi ngabe sengifike ngeze ukuthi niphethe mupho ushukela ngithi hana na washo lawo mandi wasiningi inguluba ibheke ngake mangisayibona esilisa nesifazana thona kuyiphi uzoyithinta umfwanduzo zempilo umfoko kasothola ukuthi ngabe iyona kuyiphi esifazana ayibhekele ngoba zonke into zakhona zingemuva jiyani nina bhekani babukeli benzuzo media njoba sihlangene la sihlangene ngokuhle okuzokwethulwa obaba sesibonile enkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku Facebook lapha ya engqweleni nje ngoba ingqwelizo lezi open abantu ama eyes ziphinde zithela inhlabathi ephalishin lomuntu futhi ngizonika obaba ithuba bechaze ukuthi lento yabo isukaphi ngoba inomsuka ayivelanga nje yasukela nje isigubhudu nje ayivelanga yasukela isigubhudu nje sesibonileke nengqwele ziyabhala lapha aqamba amanga zithi sekukhona abadla amandla kabani into engekho yikho ke sithe ake sinike obaba ithuba beyichazele bona lento ukuthi isukaphi futhi iyapi Ngizoqala kuyena ubaba uSothola. Siyabingelela enhla nasezantsi kwabadala nabancane igama lethu sisonke singama legend kumnandi kakhulu. Singasho nje ukuthi ngaphandle kokuchitha isikhathi sasilapha eGoli sahlangana sibizwe umfoko kaMgube sihlanganela ngoba vela sinankinga siyinsizwe yendala zikhona endimeni zibambile sahlala sayixoxela kwabamnandi awu kwangisuka ke nama kwangisuka khona le emahlabathini esiphungu la engakhulela khona ngaqhathwa khona emgxanyini nasemfolo zemnyama hayi ngavele ngayisholo ngingabatshela ngalutho basuka bahlala bafuthi ngomeni wathini mashina ha wathini kambe wethu
msungithunuka wethu ngisho hayi wemfana musukushela inketho zabantu kodwa wena ngoba usemncane amatshitshi aphelile yini hayi wemfana musukushela inketho zabantu kodwa wena ngoba usemncane amatshitshi aphelile ngithi hayi wemfana hayi wemfana musukushela inketho zabantu kodwa wena ngoba usemncane amatshitshi aphelile yini awubheke nje wemabhungu intombi zinjani hayi ejabula masoka awubheke nje wetshitshi lam lazela qoba ivesti wenzenjani wetshitshi lam wela majazi wela mavesta ma khona manje uzobona umasaya etorhweni uthi uyagula uphethwe umlenze kanti kwakukhona nobuvila isoka legese emfuleni yelinye lisekhona ayasebenza amadoda adla imali asebenzeni izinto zasembangeni wena uzosenzani ezinye sethekwini khona lemsebenzeniwa khona lemsebenzeniwa omina bahlangana nentombi yakwavumba kuleso ntaba yakhala ngempahla zami engazishiya endleleni ngayilandela ngayiphosa ngamafutha emvu yaphunguka kwakhala unina yayilwanga yesabana izovuke ekuseni izongimemeza angizosabela nje ngizothula ifuna uba ngilale emabaleni akubo ifuna uba ngibe isiqila sakubo yeyi wena awungitshela amagama akho wentombi uzongikhabisela ngamabele Kutheni kusho manje? wawukuphi uyabona-ke sikwinzuzo lana media sikwinzuzo lana umfana osemncane uyedla izambane elishisa mase sivuma le ngoma ngoba mawuqhamuke ngale minyakana kulukhuni ukuyibamba kufuneka uhlale nomnewena omdala noma nobaba wakho akufundise ukuthi le ngoma ewushameni le ivunywa kanjani uyabona so ke sizothula umsebenzi wama legend bakithi osifice ngokuhlangana nje siyinsizwa vele ezilinganayo kepha eziqhamuke endaweni ezahlukene kodwa ngokukhuliswa sihlangana ngoba asazananga emakhaya isenta sahlangana la eGoli ngawo lo msebenzi wethu esawunikezwa wosithumileyo yikho ubona ungafuna ukuphela nje ngeke kube kwashabalala ekhaya koma la ngizalwa khona lutho lapha kushwi ngeke kube kwashabalala kuyoba kwaXaba lapha kwaMgube ngeke kube kusekhaya koma kwashabalala kwalanga ngeke kube kwashabalala kodwa kwalanga kwamashabalala siyohlala sibambile ama legend ayaphuma ngolesihlanu sithi omdala nomncane sithi baba mama gogo mkhulu insizwa bhungu ntombi nkehli makoti kukhona konke lana esikushoyo kobudala kuumsuka kuyisimila la kuyizimpande la uqhamuka khona umculo ngoba sikhulele emakhaya sigida ushameni kula njengoba usizwa sivuma kanje so ingoma yethu ihlukile ayifani nomaskandi wamanje ithe ukuhluka ngoba sizokhulisa insizwe ezincane nezintombi abantu bawuthanda umaskandi bonke abantu sebebuyele emuva empandeni wonke umuntu la ehamba khona umuzwe ethi ngiyebhenqa kushintshe bonke abantu babhixineke ekhanda yithi sasigcoba iSuper Black sihlekwa sibizwa ngamaqaba ngamabhinqa kushiwo amagama amakhulu angake English kuthiwa si uncivilized uyabona kodwa namhlanje ngibona sonke sineyigqoko eyidabukile sinamabhluka achakaziwe adabukile into yethu amabhinqa sibhixa ekhanda ikunecto igcwala ibonakala lento esazivela isiyenza thina ke manje ingakho ke sithi hayi asibuye emasisweni sinifundise ukuthi kuhanjwa kanjani la nangengoma nangokwempilo nangokuhlonipha umhlaba ukuthi kuzohlala isikhathi eside umsuhlala esitulweni sikayihlo sikababa wakho umsukudla ngesipuni ngokhezo lukayihlo hlonipha ikhaya ozelwe kulona hamba ukhokhobe ngathi akukhona kini kanti uhlonipha ukuthi abadala bakubhekile sifundisa ngomculo sifundisa nangokukhuluma esikushoyo esikutshalayo ngoba sihlale namadoda phansi kwezihlahla sawalalela ukuthi mawuqala nje uvula umlomo phakathi kwabantu kukhulunywa kanjani into eclean into ehlanzekile into eyakhayo sizofundisa ngomculo asiqhudelani namuntu cha
okwethu sesiyakhulisa iminyaka esesikiyo siyakhulisa sikhulisa ngani ngomculo lindela ama legend kukhona ozokufunda kukhona okuzokwakha kukhona ozokuzwa lapho ukuthi yini khona umgxushulo khona ushaman khona la mama phethe inkomo la ufika uzwe kahle khona ukhahlela unikina uzwa yonke into ayikhona la uzokhala khona ngoba sineyihlobo sinemndeni esishiyayo ukhale khona konke ozokufica lana injalo indaba baba Mgube Mntaka baba ngiyabingelela enhla nasezansi uAli igezala kaMgube cha usewadlonke sakeni usothole sengizogcizelela nje impela ama legend ayaphuma ngolesihlanu nge22 linda ngedatha lakho engakucela nje mina kakhulu bafowethu ngizocela abafowethu ukuthi abafowethu abancane abagcwele kakhulu ku social media beze bezokha amaningi esakeni ngoba ayi ngimpela ngicabanga ukuthi siphethe ogwanzile la kuma legend bekubuyisele eceleni ukuthi kucula thina asebasiqamba amagama bathi samakhehla nakhona ngiyabathethelela njengoba ngiyacabanga ukuthi ukufa kwezwe ukuthi igama lamakhehla ligcine selisiswa lisiselwa kithi kahle thina sizinsizwa amakhulunywa ngeinsizwa yabo yebo asikakafiki esigabeni sobukhehla asikakafiki ngisho esigabeni sobudoda kahle sizinsizwa nje ukuthi ngoba izwe selafa sekuyenzeka ukuthi kusuke umfana ona 15 athi uyijongo kusuke umfana ona 20 athi uyinsizwa yabo ikhehla seriqala emvakateti kuthathwe amene indoda isiqala emvakateti mhlawumbe kusuka umuntu ona 35 kuthiwe uyindoda umuntu ona 40 kuthiwe yikhehla thina sakhula ikhehla liqala ku 65 noma ku 70 yabo kahle nje u55 i60 65 amadoda lawo ikhehla liqala ku 70 kuya le kodwa ke ngenxa yokufa kwezweke amakhehla engasabi khona abantu sebehamba bebancane abanye njalo ngenxa yakho ukuhluleka ukuyiphatha yabo sekuyenzeka ke ikhehla ligcine seliqala mhlambe ku 50 years wahlanganisa 50 years usobizwa ngekhehla ngifisa ukuyiluleka izingane zethu ukuthi ukuze ikhule okungenani zifike kule minyaka esikiyo nathi asikhulile ngokwenele sisafisa uNkulunkulu asedele eminye iminyaka nemindeni yethu isafisa ukuthi